para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu king pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapainawan daring kapatad tamong Mea Ngubie, Dinorma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Fernando Santos, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Elizabeth Simon Bakisal, Josefina Santiago, Gloria Arevalo, Ligaya Lacson, Alvin Pineda, Asuncion Franco, Marieta Mangalindan, George Rodriguez, Juanita Pingol, Rohel Games, Honorio Pangan Sr., Asuncion Gonzales, Amorlito Suba, Rolando Santos, Magdalena Morales, Faustino Sr., Marilyn, Pasita, Rogelio Sr., Baby Glornita Ganya, Danilo Gamboa Jr., Irene Ramos, Felipe Pineda, at ding sa Blancaladwaking Purgatorio at detang alanang makaganakapa Karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kay katamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners.
nato nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, ang poning anak, ang poning banalay Espiritu, Amen. Kristo ligurane ing kayang iglesia, idinaune ing kayang sarili alang-alang kaya ban pabanalan at padalisayane. Pasik na nga nakatamot lilingapan, ing lugod na't kapayapan ning Ginoo, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya ka antimurin, King kataymikan da rin kay katamong pilubluban at king mitmong kapakumbaban, kanakantalangin ni at sisyan ding sablata mong kasalanan. At atuan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyagkas tayo po ngining miyag nanagnan ng kapanisyan. magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uli mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapu ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko King Diyos, aginutamo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O tapat ta Diyos ning kasunduan, karingaldoldo pamamili a kailangan ming gampanan, ibiyemo kay kaming tetagan parating pipili, ting kay kang anak, at karing kayang dalan at manatiling malapit kaya. Panwanan me ing masakit a dalan, aneng kay kailangan ming tuntunan, e akakit nung nuna kay dalan. So pan mo keng miwas karingalanganin a desisyon, anong nu e sapating kasalpantayanan me, banatanggap ing sablang maging bunga na ning kay kaming pinili. Papanatilyan mo keng parating tapat, itingan puwaduan mi king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Josue. Tinipon na lang Josue karing Sikhem ding sablang tribu na ning Israel. Inaus na la ring makatwo, ring pamuntok, ding ukom, at ding talapanimuna ning Israel, at mintalaking arapan ning Diyos. Nga ng Josue karing sablang tao. Nung kayo bisang sumuyo, mamili kayo mening aldong iti, nung kanino kayo sumuyo. Karing aliwang tutunggendang Diyos, simbandaring pipumpunan nyo karin Mesopotamia, o ring tutunggendang Diyos ding Amoreo ning labwad, angin ipanoknangan nyo. Dapat ako at ang pamilya ko, ingginu, yaing kaya kaming suywan. Ngarang nekibat ding tao, miya kapilan man gulutan ingginu, ban sumuyo karing aliwang tutunggendang Diyos. Ingginong kaya kaming Diyos, liwal na laring mga tuwa mi at ikami, ibat king pangayalipan karing Ehipto. At ikit mi ing mala adepat na. Iningat na kami, no keman miras karing labwad do, ring sablang bansa, adelanan mi. Inya, suywan miya ing ginu, uling, ya ing Diyos mi. Ing amano ning ginu. Salamat king Diyos, dalit apakibat. Pilasan niyo at akit ing kaya paning Ginu. Ulitan tayo po. Pilasan niyo at akit ing kaya paning Ginu. Pasalamatan kay ing Ginu kapilan man, labi ko, latok ng pupuri kaya, ing Ginu yang pagmaragul ko, makirandam kayo at tumula, ikong mayayalipusta. Pilasan niyo at akit ing kaya paning Ginu. Lalawin na la at ingatan ng ginuring matulid at karelang sa hingsing kayang pakiramdaman. Dapot, malulamyang lupa na karing taong darapat pamikasala at kaya lang lipulan ban makalingwan la. Pilasan niyo at akit ing kaya paning Ginu. Ning mamaus la ring taong matulid, pakiramdamano ng Ginu, at kakabos king sablarang problema. Malapit ya ingginu karetang may nalog, at kaya lang sasagipan detang milalako kapanayan. Pilasan niyo at akit ing kaya paning Ginu. Dakal ing kasakitan adaralana ning taong matulid. Dapot iligtas ning Ginu kareting sigalot. Ingatan ning Ginu nanuman ning mapalyari. Metong man karing kayang butol alang mapakli. Pilasan niyo at akit ing kaya paning Ginu. Ing dewakan yang makamate king makasalanan. Detang masama karing banal tanggap lang kaparusan. Iligtas nun ning Ginu ring talasuyo no, alang dugpang parusa karetang magsantong keya. Pilasan niyo at akit ing kaya paning Ginu.
Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Uli na ning kayong pamanggalang kang Kristo, pasakop yu ing sarili yu, king metong at metong. Ikayong babayi, pasakop kayo karing sarili yung asawa, antimo ing pamipasakop yu, king Gino. Uling ing lalaki, ya ing buntok na ning kayang asawa, antimo i Kristo, ya ing buntok ning iglesia, akeyang katawan. At yan naman, intalapagligtas na. Nung makananuneng sa sakupang Kristo ing iglesia, makanyan mo naman ing babayi, sukat yang pasakop lubusan, king sarili ng asawa. Ikayong lalaki, luguran niye ing sarili yung asawa, antimo ing lugod ng Kristo king iglesia. Dinauna imbiena para king iglesia, bang mitalagaya ing iglesia king Dios, king upaya na ning amano, kay bat ning lininis at inos. Dapat na iti, ban miyarapya king kayang sarili ing iglesia, amip nung leguan, alang dungis o kalumpis na anuman, banal at alang kapintasan. Sukat neng luguran ning lalaki ing sarili ng asawa, antimo ang sarili ng katawan. Ing lalaking malugod king kayang asawa, malugod ya king kayang sarili. Alang taong masama king sarili ng katawan, nune pakanane at sisesen, antimo ing darapta ng Kristo king iglesia. Dake nakatamo ning kayang katawan, antimo ing sasabyanan ning kasulatan. Uli na niti, lakwane ning lalaki ing kayang tata at ima, at makyabeya king kayang asawa, at ilang adwa maging metongla. Ating maragul a katutuan apakilala na niti, ing kaugnayan ng Kristo king iglesia, ing amanuan ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo pungining maya pabalita. Itangan po, di nga mano mo Ginoo, espiritula at biye, at ilo kaya ka rin nga manong babye-biye alanganga. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang sanwan. ligaya keka o Ginoo.
Dakal karingalagad ng Yesus, sinabi ra, masakit ang sasabihan na, nining makatanggap kanyan. Dapat Yesus mismo balo na king may bubulungan la tungkol kanite. Inya sinabi na karela, magugulo kayo pamisip kanite? Uno nga kit yepay nganak na ning tao, ang magbalik king kabilyana king minuna. Ing espiritu yung babyebye, alaya nga ibye ing laman. Di nga manong sinabi ko kake kayo, espiritula at bye. Dapat ating mapilan ke kayo, maniwala, uling manibat king kamumulan, balo ng Yesus nung nino ring maniwala, at nung nino ing magtaksil kaya. At nga na pa, iti yang sangkanong bakit sinabi ko ke kayo, kingalang milapit ka na ako, subali mo nung buryana ningib pa. Manibat na kanita dakal nala, karingalagad na, ring pepaing gulot, at na may kiyabe kaya. Inya sinabi ng Yesus, karing 12, ikayo bisa kayo namang mako. Nga nang may kibat Simon Pedro, ginu ke pamunta, at tsula ke karing amanong biye alanganga. Maniwala kami, at balo minangene, king ika, ing banal ning Diyos. Pakamalan kong bininyagan ning mayap ng balita ning kagatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Mayapayabak po kayo kayong agsabla. Maya payabak mo, amo. Ono mo po kayang ing meto nga espesyalista king medisina. Ipagpalagay tamong ing meto nga dalubhasa king medisina. Magaling yang magaling. Iting doktor. Emo po pang Pilipinas ing kalibrina o ing gelingan ano na pang aliwang bansa pa. Pero ikang palawe kaya, ikang paulo kaya, eka maniwala kaya. Palagay mo mayulo ka, palagay mo misopan ka, palagay mo kumayap ka. Siyempre, ali nepo. Panwalan me pa, ban kanita misopan kang gaking, mayulo ka, kumayap ka. Uno mo punging meto nga maganakang tao, ing meto nga mayap a tao, may buri. Sabihin natin kinasusuklaman mo siya, kasaman me, maganakaya, mayap ya, ing taong ita, pero may buri, kasaman me, king palagay mo tumudya ke kayong taong ita, mubraya ke ka, halimo naman po, nepo, of course not. But will this feeling of yours will stop the specialist from being a specialist? Or will your unliking about the person who is good stopping from being good? Bisa kataliman natili ang specialist ita. Itang amanwang kung dalubhasa aking medisina. Bisa katali nung may buriing tao, manatili ang mayap, maganakaing taong ita. Ay mo na manabayo kanita. Aga nakakumupo. King meto nga destino kong parokya. Ala ko pa man, king lilipatang kong assignment ko, ing metong karing opisyalis ning PPC, nanako buri. Ko pa man rugo lilipat, ati ng kwento king kabilang parokya, nanako buri, niting opisyalis king PPC. Naning sanggana, die-hard supporter ne po kasi nitang paring pelitan ko. Wala pa man akong ginawa, sa akin ayaw na niya. Naku, kawawa naman ako. Beti nga na ako rugo. Mig-resign niya po, pero yung kutang ko, tuk nang yung pisamban kaya tanggewa na. Aliyata. Ne po, misunduya. Sunduin biye. Tuk nang yung pa magpastol ko. Uling beti nga na ako niting tawo. Ali mo naman po. Well, the hard part of living, the hard
part of living is that there are really people who will not believe in you. There are people who won't really believe in you no matter what the truth you are representing. Totoo po ito. E mo naman naiwasan din. Ne po? Bisa tamot ali at tsula din. Atin at ating tao talagang etuki keka. Atin at atin talagang taong maniwala keka. Atin at atin talagang taong magtiwala keka. Kanya bandang tauli ng gawanda, lakwanda ka. Batinganda ka. Kawanyanda ka. And even our Lord Jesus Christ was not spared. Ang yan naman yung ginuking mi pa sa ebanghelyo ligtas kaniti ewari po. Balikan tayo. Ing eksena na ning katamong pamamasa, ing mismong mi pa sa ebanghelyo. Bandang tauli na nung gewadareting dakal at tutukiking ginong Jesus, betingan de. Likwan de. Kinawa nila. Ne po. Ninuring mitagan kaya, ding labing adwa. Ding labing adwa. But the question is, did it affect the godness of Jesus? No. Maging paralisado pa yung pamanaral na, yung misyon na ning Ginoo. Ali po, ne po. Actually, in fact, it grew. Inyapin po ang gangini, yung minanata mo yung gagawan tamo, yung sasalpantayanan tamo, anting Kristiyano, anting Katoliko, ang gangini iti mabiyaya kaya katamo. Metong iya po, ing patutuanan na ning mipas sa ebanghelyo, kaniting Domingo king balang metong kaya katamo. At nanuya iting patutuanan na, bali po po makadepende ing kaya katamong kapanwalan o kapanwalan. Hindi nagdidepende ang ating paniniwala o hindi paniniwala sa katotohanan iniaalok ng Diyos. Mo po makadepende, makadepende king kay katamong paniwalan at paniwalan king katutuan a pagkalug na babye na ning Ginoo. King amano na ning apong Ginoo, ating maniwala o ala, it doesn't matter. Ating maniwala kaya o wala, ala. It doesn't matter. Because the important thing is what the truth that God instilled to all of us. At nepo king kasanting map na mo, Simon Pedro, king mi pasage ebanghelyo, mapay Pedro balo ning pakibat kaniting kutang tamo. At no king kalagu, ring mitunggen na yamano, amenibat, kang San Pedro, nga na, Lord, Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Nga na, ginuno ke pa pumunta, at tsula po ke kayo ring amanong babye, alananga. Nga ng San Pedro king Ginoo, ginui kayong sikanan mi, nga namawari, ginui kayong kalakasan mi, ikang pagsantungan mi, ikang pagdulapan mi, ikaing sandalan mi, nga na. Bali po, iting katutuan, malilyariya mismo, karing kay katamong pamibiyebye. Bali po, nung maniwala ka, king baging kay kang panwalan, nakamangailangan pang pruweba. Ale? Kung sa isang bagay, kung ang isang bagay ay talagang pinaniniwalaan mo, you do not need proof or evidence. Ing kapanwalan mo, king sasalpantayanan mo, eya mo po makabasi king akakit daring mata mo, o agyo ng isplik ka, ning isip mo. Ang yang may akakit nung panwalan me, maniwala ka, magtiwala ka. It's just that you believe. No proofs, no evidence. Actually, it is about being faithful to your faith. Inyapin po'y Simon Pedro, king mi pasag ebanghelyo, iti po mismo yung pisiyag na. Peter expressed this kind of faith. To whom shall we go, O Lord? Kinuno kay papumunta. Nga ng Simon Pedro, king Ginoo. Para bang sinasabi ni Simon Pedro kay Jesus sa mga oras na yon, na nga namuwaring Simon Pedro, as if Peter is telling Jesus these words, Lord, I lay down my faith in you no matter what. Lord, I lay down my faith in you no matter what. Baliyo po, nganing panahong kasalukuyan, naman pulingad kay laking balang metong kay katamo. Ditak-ditak na naman rugo. Sesela na naman ang sitwasyon tamo. From 50%, 70%, 50%, ngayon 30% yan. Ding milulubking pisumban.
Iti kay katamo nga intindihan, pauli na po ning pandemya. Ne po? Ading lalsot, mangal tong miyayaliwang variants na po ning COVID-19. Ati na pong Delta. Ati na pong Lambda. Sasabihan dapin din nga liwa, yakano Lambda. Lambada yakano. Ning kano susunod yung variant, tinikling ne. Dari nga liwa. Ne po? Ako po panwalan ko. Ngening seselan, maging maigpit na naman po yung sitwasyon tama. I'm pretty sure, dakal na naman po ngeni kay katami, masusubok yung kasal pantayanan tama. Hala, yan naman lingad diti kay katamo. Ang garugo kapilan, misadsad tangan kaya, nagiging maselan na naman, humihigpit na naman. Given this reality, did this strengthen your belief or not? Sige nga. Bisa ka mo namang manatili kaya? O kalupa daring taong may sambit laking kaya katamong pamamasa, bisa ka mo namang gumulot, sumuko na kaya? Kasi nung lawang tamo, meging masiri na naman, sesela na naman, o trugo sasalising sitwasyon tamo, o bala mo yata, darakal na palakwas, ding may infect kay katamo, 2 days ago, nung kumagkamali, may gitlang 17,000 ding infected king COVID. Nepo, maniniwala ka pa ba? Magtitiwala ka pa ba? Well, that's based on what your eyes see. But in the eyes of what Peter saw, and others who are blessed, ikit day tang makapampan. Ikit day tang mayayakit, itang malabo, king panakit na rin aliwang daw. Pag nakapo king balang metong kay katamo, sana po lahat tayo'y manatiling nagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon. Let us all be faithful in following the Lord. Ingawus mo kaniti, yapin po yung amanong katapatan. Ne po? Pamaging tapat kaya. Dakal ko po kilalang tao. Uling ela tapat, king tingwanan da. Uling ela tapat, king sarili dat karingaliwa, they went nowhere. Alala nga puntalan, alala rugong, apulayan, inyapining biyeda, meliliya, malililiya. Kapag ka hindi tayo tapat sa Diyos, saan po tayo papunta? Potangita mo tapat kay nga pong Ginoo, no ka rin tamo pupunta. May papalawot tamo kaya. Ang gaking gugulot ta na kaya, susuko ta na kaya, at tatabili ta na kaya. Sana po, ngening laltola, ring miyayaliwang variants na ng COVID-19, nawanyo, nano, ing binyena, ing resulta na, ng COVID-19 kaya katamong ganyaning panahong kasalukuyan tamo. Linawot na katamo, king metong at metong, bawaling misisiping, naging malayo at malayo tayo sa isa't isa. Mi kawa-kawani tamo, ale? Tana mi kitikit. Lalo na rin aliwang taong malapit kay katamo. Malayo tayo sa isa't isa, pero pag naka, baling malawot tamo king metong at metong, ingeta mo sana papaboren, may palawot at may kawani kay katamo, yapin ing pamagtiwala tamo king apong Ginoo. Baling malawot na kaking tao, malawot ning sarili mo, king taong malapit kay ka, o king taong malapit kay ka, ingeta mo sana papaboren, masasayang milalako, may kakawani king biyeta mo, yapin po ing kasalpantayanan tamo, king apong Ginoo. Impong pagkalob na ning apong Ginoo, ingamano na po ning apong Ginoo, ing sasabyan at agyo ng gawan ning apong Ginoo, iti alang aliwa, nune katutuan mo. Ngini po, lakuan ke, iting kutang king balang metong ke katamo. Ita na pong balang makibat at migunam kanite. Anting hamon, imbitasyon na mo rin, king balang metong ke katamo. O ika kaya, ako kaya, ika kaya, manatili ka kaya, o bisa na kang gumulot na mo naman kaya. Will you stay or will you go away? Talagad ka man po.
Sasalbandaya ko, Sasalpantaya ko king Diyos, ibpang mayupayang tutu, linalang king banuat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upayaning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ibpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king bie alanangga. Amen. Jesus balo na, marayo kay katamu ating taong maniwala. Pisyag taning kay katamong kasalpantayanan king kredo, king sasalpantaya ko. Manalangin tamong eni para karetang lubos makirake king kay katamong kasalpantayanan. Karing balang kayo donan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo. Ulitan niya po. Gino, gustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para ka ring ikristo, metong yamong ibat king panawon, amalambat ng milabas. At para ka ring manakit kaya, bilang ing paintungol ning yato, manalangin taking Gino. Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo. Para ka ring bisang magsalita tungkol kang Kristo, at para ka ring magdulap ka ring amano ning bie, ay ibat kaya, manalangin taking Gino. Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo. Para ka ring makapibata, ka ring amano ng Kristo, at para karetang matatagkil king sasabyana, manalangin taking Gino. Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo. Para ka ring bisang maniwala, at para karetang pagkalungutan da, ing ela makapaniwala, manalangin taking Gino. Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo. Para karetang manakit kang Kristo, may git king metong makatawong tagimpan, at para karetang magmula ng maniwala, king Kristo yaing anak at tanda ning Diyos, manalangin taking Gino. Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo. Para ka rin kay katang kamag-anak at kakalaguran, sasalpantaya. Para kay katamo mo naman, uling kailangan tapang dakal asulungan, king kay katang kasalpantayanan, manalangin taking Gino. Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo. Iyabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayadonan. Para king kapasalamatan, daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, di Jayden at Jared Lazaro, Lori Jimenez, at Ifeli Ebreo. At para king anibersaryo ng kebaita ng Renato Huco. At para king espesyal ay intensyones daring St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, Ofelia Reyes, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ronel Siron, Joanna Crisette Gomez, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Raquel Cruz, ating pamilya ng William Russell Malang. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Ben Song Ong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, pamilya ng Joel Reyes, Melissa Villanueva, Erlinda Gutierrez, Di Julie, Hans at Hannah Benitez, pamilya ng Lito Pamintuan, Alan Diaz, Alger Tayag, Librada Agustin, Rex Alexander de la Cruz, Erlinda Gutierrez, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king pamanantabi at proteksyoning banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon, at king familia dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapaynawan, daring kapatad tamong meyango na biye, lalong-lalo na di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo,
Mark Louie Tongyo, Juanita Lagazon, Fernando Santos, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Elizabeth Simon Bakisal, Josefina Santiago, Gloria Arevalo, Ligaya Lacson, Alvin Pineda, Asuncion Franco, Marieta Mangalindan, George Rodriguez, Juanita Pingol, Roel Gamez, Honorio Pangan Sr., Asuncion Gonzales, Amorlito Suba, Rolando Santos, Magdalena Morales, Di Faustino Sr. at Marilyn, Ipasita at Roelio Sr., Baby Glornita Gania, Danilo Gamboa Jr., Irene Ramos, Felipe Pineda, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaga na kapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, gusto nung sunlag kaya kami ing sala mo. Ngini po adwan taming sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, busan mong di na naging maragul akasalpantayanan ng iba, ban lumapit keke ka at ikay maging ginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Talakad ko po. Manalangin kayo kapatid, banang kay katamong daon, matanggap ya, harapan ni Diyos,
ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Diyos, singganap ng sakripisyong Yesu Kristo, gawa na king balayan mo. King kekang lugod, pagkaluban meng kapayapan at pamisan metong ing kekang iglesia, itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong genume. Amen. Ing genuma natili yake kayo, At keka antimuri, iyat na yoring pusuyo, makayat na no king ginu. pasalamatan dayeng ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepon karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyabling mebye, kinabos mo kami kingalang kapupusan na kamatayan, at inaos mo kami king ligaya, aginawa kay kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay niwi. Numan ka rin papasyag milaring mayupaya mong dapat, uling inaos mo kaming ibat king karalumduman, manmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Uli nita, kambering sablang koro ring anghel karin manwa, daralit minggay kang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye, kapurian keka, at ngaming ang kakanda. Tunay kapin banalo ipay kay panipataning sablang kapanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape, at pe pasalamat yakeka. Pira sune at binyene karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kananya. Iting kanakong katawan, amidaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ning kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka, at binyaning kalis karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanite. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablanggaw. Ban keta may patawaran na ring kasalanan, dapta niya iti, bilang kape kaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan.
Inyang inigaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo. Daraon miya keka iting tinapay ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Galagan me o ipaing sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manaynayang subling miye, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na, di Norma, Josefina, Juanita at Teresita. Tanggapan mo sa naging maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen into ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo o kaya kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan kambena kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggang. Nginipun ti mga anak nang inampun ng kay katamong maya pagino, maus tamong inikaya karing amanong tiro na kay katamo.
Igapos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupanin kay kang pakalulo, parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kay kaming dalapang apos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mo sana babaliktan din kay kaming kasalanan, na nilawan mo yung kasalpandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimuri. Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay Kapayapan kayong po. sabla. Dio, ingkay katamong maya paginu Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos sa malalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapot yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
talakad ko. Manalangin tamo. Ginumanan na sanang iting Eukaristiya, pasulungan na karing puso mi ing pakayap ng upayan ng gekang lugod. Antabayanan na sana ing panimunan ing kay kaming pamagkapilit mo niya tula ka karing sablang bagay. Itingan po aduan me king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Siklod tapo para king oratio imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ing kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal na kasakitan kay kami at may kamate na karing dakal ataw. Aduan mi ngeni keka, ing baliktan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat me kay kaming makayulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan ming kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi lang, ring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karitang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at gawan da iti e makasalikot at bukod mong paraking kapakanan daring memalen. Bendisyonan mong sablang pamagkapilit me, ban mapupos na iting pandemya king bansa me. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, ading sablang lilingap karing may salunan. Ban makasuyula, karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili raking pamaglingap karing masakit. E mula papuren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanang hanggang kapainawan, detang meyang unabye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ning Diyos. E mo sana pisawiling aklis mi ke kaking gagulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanuwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At kaya kaan timurin. idukoy oreng buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Daralanan tamo king biye ing kailangan tamong gawang dakal a pamamili. Ing metong karing mumuna tang sukat ganakan, potang makayarap tamo karing malagwang pamamili yaing, nano ing buri ng gawan ko ning Diyos. King sala ning ebanghelyo,
nano ing kakong desisyon, ing pamamili, parating malagwa o malino. Pagkalubanan ako sanang sala at tetagan ning Diyos, at luguran na kayo't bendisyonan. King lagyo ning iba, amponing anak, amponing banalay Espiritu, Amen. ing Santa Misa mayarine, umen ako ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos.